uskršnji praznici. A proteklih dana u austrijskom gradu Innsbrucku održan je susret privrednika i osnivača Srpsko-austrijsko-italijanskog udruženja privrednika, kao i treći kongres Srba u Austriji. Iz Tirola izveštava generalni sekretar kluba umetnika znamenitih Srba Tirola i sekretar zajednice Srba Tirol Aleksandar Mihajlović. Innsbruck je bio domaćin trećeg po redu Kongresa Srba u Austriji. Iznesene su nove ideje za rešavanje problematike u stvaranju što jačeg i boljeg saveza i zajednica Srba kao i ovdašnjih klubova. Ujedno se približio dan kada ćemo javno postaviti rezoluciju Srba u Austriji, a koja će biti u interesu svih Srba koji žive i rade u ovom delu Evrope. U izlaganjima na kongresnoj pozornici čuli smo projekte za revitalizaciju i finansijsku samoodrživost srpskih klubova i zajednica koje su sastavni deo Saveza Srba. Ujedno smo kroz diskusiju dobili smernice na koji način da Savez deluje u pogledu pravilnog postavljenja rezolucije Srba u Austriji, a čije se usvajanje očekuje na završnom kongresu u Beču 7. juna ove godine. Predloženi projekti izazvali su pažnju svih prisutnih u velikoj meri i pomerili granice koje do sada nisu bile na potrebnom nivou, jer se shvatilo da se obostrano krenulo u veoma dobru akciju. Dobijena je podrška Kancelarije za dijasporu Republike Srbije, koja se svojim stavom i kontaktom pred Kongres izjasnila da želi da pomogne sve inicijative. Takođe moramo primetiti i angažman konzularno-diplomatskog predstavništva Republike Srbije iz Salzburga, jer svojim prisustvom generalni konzul gospodin Vladimir Novaković je na sopstvenu inicijativu izrazio svoj stav u pogledu Kongresa, gde je uveličao ovaj skup i dao primjer kako treba država Srbija da brine o svojim građanima u rasejanju. Lekciju ideja za revitalizaciju su izneli ljudi iz svih profila koji žive i rade na ovoj teritoriji, od učenika do doktora nauka. Kroz diskusiju koja je usledila nakon prezentacije projekata, zaključeno je da se rezolucija treba postaviti upravo po predlogu Saveza Srba. Takođe, razmotreno je kojim redosledom krenuti uz želju da se isti usaglasi sa sva tri kongresa i postigne željeni cilj. Ovaj susret ostaće upamćen ne samo po veoma bitnim predlozima, već i po tome što su ga ulepšala naša deca iz muzičke škole, koja su se predstavila izvođenjem klasične muzike i starogradske muzike iz naših krajeva. Svi članovi škole u celom Zeu. Njihov talenat je izazvao opšte oduševljenje u sali. Komentar inicijatora Kongresa predsjedništva Saveza Srba Austrije na čelu sa Zoranom Aleksićem bio je da su Kongres, rezolucija i sve ovo što radimo zbog njih koji su naša budućnost. Baš zato treba da im obezbedimo da znaju jezik zemlje iz koje potiču, da vole zemlju svog porekla podjednako koliko i Austriju u kojoj žive i da su ponosni na to što su Srbi.